Pediang Sobhaya Pibaroki Paraloki Parajor Sashisin Shaki Sawayom Kasengsan Partai United Democratic Party Kabalajuk Hot Lengkot Ya UDP kabadai ka parti kabawan na kakardan baar haka jingyo board dalailak news pasaw punyo board haka election MLE house nam arajar arulai kadairu ka parti kabawan na kakardan baar haka jingdon ki MLE kata dakat arngut haka yingdor bar tawan jong kajela Meghalaya kabadon nrepungut ki MLE ya ka United Democratic Party UDP laseng haus nem khat khandai spa khandai phon nyau haka jingyalam iba ike maulong bam kwai haduar ublei haka election jo usnem khat khandai spa khandai phopra ka United Democratic Party kala job hadu arhusin bat kalenti ajongka nadu utai usnem kalong op andau haka ba haka election MLA jo usnem arhajar khatra kadeka election kabakane ka party ka hirba haka bakala job tangan reungut ki MLA kasembol jong kabom kadai sembol jong kajat benreu hunyo trep hunyo skum kabala pendon kam hakasyat ka kemen balaki por gibadon ka jingla sngauba kum kabam kana kadai sembol la pendon kamru daka parti UDP kum kasyap jongka kajing pendon kam jongka parti UDP daka sembol jongka bom kaju plelat yakino yalam sengsan pertai nakarohils ban keno baka parti UDP kadai ka parti tang jongki khasi hakaba kane kajing keno kalamiru naka sentur jong uporno ajitok sangma ubadai ukupa jong ukonran sangma haka election MP arajar arfusau nasakia ka jingyo board baduna bha jong kanika parti kabayo jingkersan naka parti HS PDP haba ukertong jongka iba robat jun kharjarin ilayo tang sapu sawajar sanspa hanreu polaibun kajing keli ka bami mentakalong kiai kidau kiba pelong ya ka parti UDP ban hiar hadu katei nada kenya kibut naka election MLA arajar arulai bat kumno ka parti kala ban le ban yo biang ya kajing sania naki pajba kajelah katkum kajing wat penia balale da kanika channel kisawayom sapang kajing hiar ka parti UDP hadu katei haka election MP arajar arfusau kadai nakindi kidau harum kabanengkong kajing jenjar ba kajing sosat baki pajba kajelah kiya kendo ki pajba kajelah ki don hapadeng ka kim kaj nadu kajing dona ka belagas ni kajing ki udor ki marbam bar kajing herdor ki marep kala pelong ki pajba ban keno badai ka sorkar ka bahaban sim ya kajing ki kle bar ka UDP ka badon lang haka sorkar MD itu kahap hakajo kajing sya keno kabaar kajing mi jong ka parti pra VVP suaka election MRI jong usnem arajar arulai lami sakawai ka parti reulum maka jelam Meghalaya kata kadai ka parti Voice of the People Party lani parti pra kumbaki pajba kisah jong kajing long kamper jong kani ka parti bar kajing laban pensai pajba da presiden ka parti iba Arden Miller basa yomod ban ajing kermen ya pajba bakini kijing baro kimi dai nakadaw kajing bamsap ka sorkar patang ka parti VVP kabala ban weng ya gini kijing kala pelong ya pajba ki baju ajing Christian ya ka UDP ban paino sya ka parti VVP hakane ke election MP kabadang sudem kabalai kajing bom scam nongrim kawai na kidaw kabaki pajba ki jupun pau sa pangka parti UDP kadai kajing bom scam jongka halaka nongrim nada usnam arajar kat pra ka parti UDP kalaya trailang bat ka parti NPP ban tau ya ka sorkar penban nakapor sa kapor habaki pajba ki percaya ka sorkar ka parti UDP ikum baka kiarya la de ban sim ya ki jingki kle ya ki kambalale da ka sorkar palajo yo iru bakane ka parti ka jupun mi arteli kisur habadon kanu ka isu kumta lada ka parti UDP ka kwa baki pajba kin ai jingkersan biang yaka kat kum ka jingwat benia balale dekani ka channel kisawayom ka ban pen i baka parti UDP kabadon haduk had arngut ki MLA ki baya taulang ya ka sorkar MD itu kamdai tangka substitute player haka sorkar MD itu hendrai kadai ka player bak kongsan kabalaban sim yakin kinu kirai ki balaban wanra yaki jimentoy yaki pajba Om ban sulong tangkum kanyang kongo haka parti NPP
ka parti VVV kakalalaw menta ka parti ka bakaman kabalaban kini no ya ka jingsan ya jong kipaj ba ki baju sania haka parti UDP baro sikata kumta ka UDP ka bahaban si tom man penne ya lagi jong kinong Kristen ki baju Kristen ya katai ka parti namar kumbalong menta kinong Kristen jong ka parti UDP kilayap mat ya ka parti VVP balada ka parti UDP kamla ban pensauto ban bad ya lagi jong kinong Kristen sah ka election MDC kaban wan kala ya kaban tambiang sa ka parti ya lagi jong kinong Kristen haka election MLA jong usnem arajar alfufra sakaway pat kamat ka baka parti UDP kahaban le menta ban yok biang ya kajing Kristen nakipaj ba kadai kaban yang scam hala kanong rim kata kam dai ban yang siliang kakejat kum kaliang persya bat siliang kakejat kum kaliang sensyar hendrai kum pa parti kabadon haka sorkar kahaban peni baka dai ka major player hakinuki rai jong ka sorkar paralog kita kendiat likidau kiba pelong ya ka parti UDP ban hiar akan ke election MP arhajar arfusau kat kum kajing siam na kanika channel kisawayom berkat kum kajing siam jongpi ki dau kiba pelong ya ka parti UDP ban yo tang hapo san pawajar akan ke election MP arhajar arfusau wala ka election MLA jong snem arhajar arfulai kayo palal lailak kibon penpau yang perkadang film ba ki komen setan ada video sembiang haka waipat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo hakabam barok hakabam nyombek hakabam